Gabi lang lang. Nagsuot-suot ni mga kasal ni manusia. Itu lang namin, itu puli managsuot Manila. Kasi raja yun. Kung kasal ni manusia raja na ni, hindi ako lumutang si Mamora. Tulang rubok namin si Mamora. Ano ko bisa memontar tulang? Kaya naman sa oras. Di mo na tulang namin puro ba? Kasi raja yun, wala naman tulang. Di hula-hula na martino doon. Marbon Panggao. Kasi raja yun, wala naman tulang. Suang-suang ni man ang diulaw na naposo. Libog. Anong ko bisa memontar tulang? Wala naman tulang, labasan. Suang-suang ni nang diulaw-ulay, hula-hula na poso, sinaga. Anong ko bisa memontar raja namin? Kaya may majalah oras na. Sinadua ni guru namin, guru Marbon Banggao. Sinadua ni guru namin. Sa hutulan rin tadi orang namin yan. Amang koru, may nabungan ng mahamungan. Lasong-song ni nali pasautan namin, Diyos ni Roha, nauli. Ngayon, di si Raja yan ako singawatal. Amang, majalah kita, jadi majalah oras. Mulai tema, dia kadamang dainang, terbunuh dia sa luhuk na, yorong ni ulung na namin. Tulang namin do yaka imanta surpada iya redo mula aka amang raja asa tabulay niyan itu roh nami ulo ta itu roh nami ulo redo di sompong na dihulata asa di bahan makan yang ta di mapakilon nami itu parah lalu ni nami Adorak sota buhay partungura jota pamahita pasahaton murta yaro perindibata tapasadar kata matangnya kita debata jahuba nahu puji kami marite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami tamatu tusidok molate kami ali Tuhan bisa luhuk dengan limasan doa singiro kami matotong madongani kami nasumarihon mulu nami sahat ibu dario kita berhato kami ali Tuhan siap bagas namibe marpumu di bagas nyamanami keluarga di tipion bimale Tuhan nang nyalapmu sadalina siap tonga-tonga nami bakar hasil raja luan berbeda dalam pekabaru pos dorohan nami ali Tuhan binain bukon nami naulon nami partong raja nami potong doh pasahat kami salut na daging ng pudi nami pasatong Tuhan lehonomu pos meroha di kami parlumobi di saluhut hula-hula nami tulang nami nang dohot dewasa nami ali Tuhan boy marsadani roahan nalaho manuturi pagposon ulangot wari masugot di pagtulak nina nami tuturi kami Tuhan na marhula-marguro asa buhay mardalan di bagasad dami buhay mardalan di bagasad las ni roha isakap ni roha nami hasuuton nanay paborhato ni nami dari masugot ringanap parsatap kinani Tuhan ubuhay kami mapartongguan raja kami posdorha kami Tuhan paso-paso mo kami sambut na paso-paso mo nang akarencana nami dari masugot boy tutong mardalan di bagasad kahipasok na siya kulit Basa tayo masaluhod na murunan Yarasap ka umah nasabihan Mahiti anak Tuhan Yesus Kristus Martanya kami terbang Amin.